Selamat sore bosku, kebakaran di Musi 6. Kebakaran di Musi 6. Kita adalah YouTuber Solo Padang Palembang bosku. Kita ada di Musi 6. Kebakaran besar banget bosku. Besar banget bosku. Wow bosku. Parah nih ya bosku. Sak nih ya bosku. Mati kau. Kayak apa? Kayak rumah apa pasar tuh kak? Rumah. Besar nih ya bosku.